what no man can say. Only you can change any situation at all. Tuning in. God bless you too, my brother. God bless you guys. Hello. Only you can do what no man can do. Only you can do what no man can do. God bless you. Mavis Frimpong. Because I'm able to hear. You focus back for how Timiria, Emmanuel Free. Amen. Mamunyina kwaba. Minimo be bon komo. Ena Father's Day. Me ma obi bia akwaba. Ene Sunday. Me pie ne Sunday. As you can see. We are able to go into any chance we are menyano. I was saying no be din komo. Onyami shao. Say ene also what tuning in. Me da papa fo nyina se. Na me mamu nyina happy Father's Day. Onyami onhram na onkoso enya mo kese. Oma mo tumi ni ahode. Nyansa ni nimdia. Mo suso mo de behwe mo fie. I don't know what to say. I don't know what else to say. And then see you make a crowd. Na me no me change me asem. Onya mi shrap. Na onya okese pa. Only him can say what no man can say. Only Jesus can say what no man can say. Only him can change any situation at all. Any situation that you're in. Only Jesus can change it. Only him. So say you are. Only you can do, Father.
doing the same today. Yes, you know, catch Lazarus. Sorry for a fool. He's doing the same thing today. Yes, you know, Lazarus, who ya could see you. Okujina Okache Lazarus, say Lazarus, come forward. Come forward, Lazarus. Emma Lazarus free Abudanimu, a woman and Pia Bonteno. That Jesus is still today. Oh, yeah, or the Suya Sadium and Naya Binokase. He's doing the same thing today. Only him. Esumbianiho. Esumbianiwa, Omo prophet, Ya Musa Mohammed. So to me, Yania Ufua, when to me that Mumusa Buddhist for say, Omo prophet for Omo Yania Ufua, Mumusa Omame. Omunye Bida. Mumusa Bahai ni Enkanka. So Omo prophet, Yania Ufua. Omo prophet Afro Ufua free at Abudaimu. Owamena Musa Ompieda. Why Bida? Omunye Bida. That's why we have to love this Jesus. And until I was a now man they out there. So we are Jesus. Who did Jesus a cheat? Because Uncle for winning na. Woman no kasakwa. To me be a new you to me about Kupawani Jesus. One kuto. And another for pa. Mary say, ah, yes, to Kawaha. And Kawaha coming your name. Yes, to Kawaha and coming your name. Now, yes, to buy and the one who's sorry. Or you so word, just a word. And what the tree Lazarus to free a woman. Say, Pierre free one umbraha. Lazarus, what that? What can tell the sea for some of my uncle? Lazarus, I don't know you couldn't. You couldn't Fanamra. Nay, almost three. Oh, catch and say, will be a Wadasuyanano. Now I won't see Jesus Christ. I say, send a Lazarus a wound or Quakunyanano. But yes, when this Sudian Lazarus are that. But in the pad is Sudia. Nay, almost a Lazarus woo. Namekasho Yamini when I'm said, send it for fees a woo. Yes, to the office a wada. And into a bit to Mama Benyano. Only him can raise the dead. Okay? And who do I need to know? Swat or do no more? The hands of a rubber concon. That's all he wants from you. You are healed from war and righteousness, sanctification, holiness. That's all Jesus needs from you. Because it's like a magnet. It works. And intimate so. Remember some Jesus way. Who in the crema? I'm telling you so on you your mother. And it's in the Mewaha. Next Sunday, me person meteteo. Me bekan Yankopon mani ye, di onyame tumi ye. Di Jesus tumi ye. Na me ma hu say, Yesu na wudi na chi no. Oni hwe obi ba no be fra say. Sister Kuya, my yankobo so. Na wo ha no so chin Jesus a. Me so sa wo aba wo fie ho a. Fade na chi na pam no. Because wonye ni papa. Odim de Yesu Kristo etimi ye. Yesu Kristo ono no koto ye. Obi eni efra oso ni mo so sorry na wa sorry. Wani te na ni ate. Woti ntasuku anyamu. Wode kan nipa ni onifra ni ani na ni ate. Obi emoje tuno emfihye mi no so na tade mu keke o. Only his garment. Emu keke no touch ye. No wonya na yaresa. Okay? Lazarus awu wo ma omosu. Yesu Kristo eye Lazarus adamfo. Ah Yesu Kristo ya beka cho wo adamfo no wo yare fiju. Wadamfo ni se enam so onim so wo tumi a ye de nya na ewufo nti he relax. Okay? And until me catch us say Yesu Kristo relax wo situation no one. And not just want to me know when worse comes worse, he will show up. No best Sanyamam. Only him can change any situation. Obana or Yareno. So what you say? Barrenness. I wanna wunya bino. Onunkutone bemwa. O person depending on who's a woman. O person depending on the dance so we bonini. And sana
our show up. Okay? And to me, money how cry. What percent depending on who said you man who can hear Pam, who near Juma. Now, Obemua, who dear Sadama. What percent depending on Tia, who is Jenny. That them feed you to a word, you know, who now are you, or pursue the Obia dance here. Now, show up, or Sampa, or Tia say. Just like he walked the street of Galilee. He's doing the same today. He's doing the same thing today. Jesus. One of the things now, Lazarus said, come forward, come forward, come forward, come forward. Obia when you need for free of a good day. And then here, who want to be your mom? I need to dear a default to 40. And then here, yes, to Christ, enter me your mouth. I would dear default to 40 sister. And then Jesus enter me your mouth. Would dear suffer for be a tear or more poor or muju seeker. He is our promoter. He can open every door for you. He will fight all your battles for you. He will heal broken hearted. And then how I will shut them out. What Jimmy see? I'll be more grandpa. You didn't so hope and so on your soul. And then how I will raffle too much. No one would your own. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He is only the person can heal you, can help you, can hold you. One could all never to me. I will be ama. And it's in them a country of say, Member will be so on sack and found caught up for fear. Only him can change any situation in your life. Only him. And it's in them, and then my me preach you. Me know that didn't come, me show cry. Me be Kenya, me be catch say Jesus not all baby you. Onye di pan what the actual. Onye di pan what can someone in you. Okay? Put them on for glasses in front to me. Now that's a me who ye. That's a me who ye. Oh Jesus. Yes. Shut me for 7 months, yes. Only for me pray 8 years home. I'm 14 is you, and you be soup. Obi Casaradi now here. Where is you? Jesus. Who are in the Matima Mintuni? Messi, Obe Hotel Tadia Shemion. Was Obe Tadia Shay. He's closer than a Tadia show. But if you are near Monkey Kitty, and I'm on no town quiet and thing. Send us over his hand your monkey and kitchen everywhere. Jesus will show up. No, but shall say he is closer than you think. You know, you make a can someone. I'm someone tell you, I'm someone. Sister, I don't think so. Tell you, I don't think so. Jesus is closer. Were you closer than Adia Gumi? Very close. And then to mention them when you soon can say Jesus over here. He is very close. Ebia adiaba kupebi. Enema who na nimonyam. Ebia na bibi kakrebi wo ho. I was so jais had him. Now to me come closer. Because we obia. Unto me ma baby ho ye fi. Unto me ma baby ho ye sum. Unto me ma baby ho time. Unto me ma baby ho ye clean. Unto me ma baby ho ye sum kabi. And it is over be Pomana. Now when higher Jesus will show up. He will show up. I'm telling you. Oh, Shishano Usu. Onyanko Bebe pa. But the name of you sumo hontu sister. Send this over to what is Sanya Manaho. Jesus will show up and he will help you. He will protect you. He will hold you. Obecho say, what for homo. And now, he is the only one can say what no man can say. At the end of a panic catcher, at the end of my minute catcher, only Jesus can change any situation at all. And then my mom is not happy Father's Day. Papa be raho because Father's Day in the macram friend. Papa be raho sa o mu de onye. Mini aba sa o de papa ne bone be chem.
na obema ne mane kwan ma oma frɛ na kanyame be hyiraw anka ne ka obeba won sra ba mu nka ne ka obeba be busa o sekua ade na menye ma o said ye okosu King Solomon daye obusa King Solomon said ye na menye ma o se Awurade ma menyansa nimdi a metumi de abu o man menyi ni se na boni e wo Solomon ho sa time no sanka na boni wo Solomon ho aka onyame anyi no ho adi ankyere no enu ti misrew ena your Father's Day minim se me kasa me bie line atuma enipo bebre be bo Father's bi kwadu enipo bebre be kan se bia kam afa mema bi ho a they don't deserve sanka wo makra be frɛ wo but me catch us sister you don't deserve say Jesus Christ frɛ wo say wo ye ne ba you don't deserve who de ka won ka ho enu ti men kan kyerɛ me say brother no deserve one shine ma that's okay one shine ma that's fine men ka say yo say one shine ma but that's okay forgive him unko an wa shem kola ne sa watim fifre in fact odwane jao abrochira tete odwane jao e ma e ka wo ne kola ne nko a driving kra na wonim sem kola ne kra nya appointment or hospital na wontumi pon drive na ade wo makoje so frɛ obi na wo pa ne choka sister me so be boa me never family na me fan kola in hospital no obusa say na de wo papa wo hen wo so wo papa wo dwane jayo sa papa ne deserve say ne man friend e wo shin happy Father's Day but sister me catch you say sa wo de boni be che enne na wo makwan ama papa na fra omuma nke su a wo su no eni awreho a wo die no eni apinisi a wo sie no eni koda na aba wo so no nka onyame be tie wo su frɛ ne na nka wo so wo busa say sister kuya de na menyama ade ba de na menyama ade ba ko pɛ ena papa ya me ma ne kwan ma ne nkasa ne hoda enu so kra no so obɔ ne ho ntam sɛ obesesa osie de ne bɔ ne kyɛm ade ba ko pɛ sɛ papa beba no be ka kyerɛ sɛ sister kuya me pɛsɛ wo ma ne be som Kristo fa wo mo ma me na me fa wo mo kɔsom Buddhist fa wo mo ma me na me fa wo mo kɔ Bahai fa wo mo ma me na me fa wo mo kɔ Nkremo fa wo mo ma me na me fa wo mo kɔsom abosom eno de oba sister bo aboso sɛ wontumi afrɛ me meba beboa wo ne yensi ne kwan eno de yɛmpene okay apart from sadie no boni bia papa na ye no misraw enkotojo gu fam fa ne boni kyɛn mankola ne kwan na ɔmo frɛ ɔmo father sɛ papa na ɛwo onim enti na odwane gya ɔmofra no onim enti na ɔkye ne ho no saka onim a nka wanwane nya ɔmofra no ɛne ti ne misraw fa ne boni kyɛn wate me pa wo kyɛw fa ne boni kyɛn na wo soro agya enso fa wo de nkyɛw wate but like I said so kaso obeji kola na do ma konkremo ma misraw me se wo tumi nko abefrɛ me meba beboa wo aha se due bi da ho no ma fa ne fa chensi no police ba ma de brother frɛ me meba beboa wo so kaso wo de kola ne kokko soma bosomsoma eno de sister misraw se wo dia ho de brother frɛ me meba beboa wo ne yemfa Jesus nka ho ne ye ne nkodi akon because one de oni akon engu nkuguo da me pa chow pa basade wo nyina sa onye bia ene misraw kotodwe gu fom me pa chow mankola ne kwan no mo frɛ papa no mo kasa daddy happy Father's Day ye mo bebre ye papa no dwane jae sister ebia wo ankasa me no kasa ebia wo papa dwane jae sa wo maami ankodwom ankoton sesawa amfa mama anko school a na mo aye mobo ebi kura wo ba bi je wo papa firim wo maami nsam e ma wo papa kotena ne mplantan a na wo kosa wo kwaje school fees kura na wapam wo kwa wo se kuya be pede wo ha wo se da mi school fees wo se firi akọ wo se mani beba me ho so no wo firi akọ sister fa chen ena ne nyankopon ye wadom ena wo maami etiti ne bowremu one tons sawa saa wo dia show ena wo dia wo bi drug no kire ena nti ne Father's Day wo maami afra wo se kuya so wo nim na afra papa minufo a wo no me ye no de ma
de be mam akuya sa wonnim na ofra wo se a ade am de be yo no enne me catch us sister akuya sa wo be ma Jesus ni wo be wu ye no asombo ama na boni fefra wo de be chaye e wo Calvary no so wo se eja fa che na wonim de oye sa wo be ma sa de ne de wonim a na wo de be che papa no a nkene ka wo be frɛ no because your boni kakaka ye di no Jesus di achaye hwesi ko yi nyensan tugu yo yakoya abɔhye yakobo okro no yakobo tutu yakofa nkofo kunu no yakofa nkofo yire no yakowia de yakobo okro no na so papa ne di achaye emprahi ena yinua na ye yembone na yentumi mfa nche sister enne me catch up say so the papa ne boni be che no wo sreja ono so de wo de be che wate frɛ papa ne ma na happy Father's Day ma papa ne kwan no one ne ma ne nkasa wate sister Akua wagyaw ho enye hwe wagyaw ho enye hwe me pa ucho enne me di dwato ne ba papa bia wayɛ bɔne papa bia sister wan show brother wan show u ba brucho ma me ton ne japade no de ma usa kwasi jikɔ abrochi na dachi mi wu a watch me dia show nuanom a wo makai ɛna wo de bai du ma me dia wo si ni fam but me catch so be ma onyame aka wakoma na wo do papa bɔne akyɛ na wa frɛ no aka say Father I forgive you me do bɔne nyina akyɛ enne me ka wa ba me nkyɛn sɛ me papa ne biom sɛ wo bɛyɛ saa osoro gya ni bɛgye Jesus ani bɛgye na obeso mu na boni a waye bia wo soso wo de bɛkyew na obɛkyew aka na de bia ye kwa sori yesu ye bompa ye Awurade ntie e bia ye mfa ye nua bi bɔne nkyɛn ye papa o ye wo wu ye yesi entimi mfa ne bɔne nkyɛn no why wadi ye maami abro enye yizi me kasa me makwa ye nipa beba be kasa no nipa ni bi be su obi betete obi kwa be kasa sister no to me kame to say me maitia no madwuma me kokora sika ne nso ye enso papa no ti wo sister emfa bone ntua bone kawate na onyankopon ono me di kwase asem ma obema nkola na frɛ no nkyerɛ sɛ wo ye weak enkyerɛ sɛ wagimi dabi enkyerɛ sɛ wonim nyansa dabi ekyerɛ sɛ Kristo hu aburu sunti no wanya boni fafire eni nti na wode ne boni kyem me pa o kyew eni nipa ne bebre papa fo bi hwe kwan se ko mo ma ne be frɛ omo no maka say happy Father's Day obi kwa fa hu di wo matem ko hwini be ma wo hwe wo ma Father's Day ba ya wo so obi e frɛ ne papa yam frɛ wo bie sister Mr. Kristo nti fa kye no wate brother Christ nti fa kye no wate facha ne bia na nkodie mia o baby e bia na bibi koto o baby no watim Jesus Jimmy wo show na fa obi bɔne nkyɛn na wo se me de cha wanya yie bra kwasi me de cha wanya yie bra ya me de cha wa enye yie ya prako me de cha wa enye yie sister do ma me de cha wanya yie wo se Awurade adai wo se wan fa ncho papa wo papa na wan hwe no wan fa ne bɔne ankyɛ no wo tie mo se Awurade hu me mɔbɔ Awurade se da bi me hu mɔbɔ nye yie wo se Awurade adai wo se wo kunu no bɔne ɔde yɛ wan fa nkyɛ no wan hwe nkola no wan fa nkyɛ no ɛno ntumi soso sɛ me tie wo ntie mu ya enye yie ɛno ntumi sraw ebi a watie mo Awurade me pekunu wo hwe wo sa wo se me de kunu no ma wanya yie sister adwoa ekunu no me de ma wanya yie da wo se Awurade adai wo se abrantie no osisi wo no abrantie no obebo wo po ne wo ya wo gya wo hokɔ ya wanhwɛ mmofra no wo so mfa ne bɔne nkyɛ no enti kunu no me ma obi enye yie eno nti wa yesum me ma kunu ne bia enye yie eno nti sister Akua me sraw me pa wo chaw enye bibia wo Yesu hu na burusu nti fa wo mo bɔne kyɛ wo mo Jesus hu na burusu nti fa ne bɔne kyɛ no. Be a single mother is not easy. Me come at you. Obi because mama no toa. Wo de won go through bi to nim de wo ka. Me say Jesus inti I know what I'm talking about.
minim de make pa enya sam ketwa ebi a papa ne de abadi wachi wo pamo ti sa kokko ne mpre bi a wonya nti ni sika bi a wonya nti afi kra de no wo so kra wo ho otan wo kra de asenya ne ba no woni be bi a ma me ko fa wo free ye woni tantan time senya ne ba kra no wo pamo wo kan akua akola im sa ko wia wo homa wo bi fa na ade ne be hye me akola nya me ba no ne yabusuom nya sa ni yete ogu woni ma se poto e okronim ewia se wo bia ehui na wusu na woni obi a oka wasam kire no na wotiti wo mawure mu saa ebia na pa na wodie na wo so blog ekosi nkofo dan ansa ne duru anwumira ya ma usika na ade abema ba na to aduane adi uko stress nkofo me sremo me ba ne ya bia school me pa mo chow se mo mu nim se ne papa aduane agya no eni nti me sremo mo ma me sika kakra na me fa nko tua kola school fees ya pa mo no ebia na wo ya la sulala enne nya me se me kan chow se sa papa na wodi wo sa dwirim no fa ne boni chen no da sister adwa wo tie mo no so tie o wate wo se fa ne boni chen ne jai sa de ni nyina hye ne nsa no no ne betimi aye sa de na ma wono nkoto no betimi ade abra kosi akogina tamuom no bebusa ne sa questions we nyina wo de wo ye nyeyie eni nti misro fa chen brother o ma mi ahyewa bedura brochire ebi kwa na o ma mi ewu ye janka papa na nhyaw okodidi ma bi echi okofa obi ba hye no o jawo ho basa enso enne o Nyankopon adom nti utumi ye adwuma abra na o ma mi ewu na o ye janka atuma bedura brochire enne wa ye yie se tu tena se o se me papa mi kobo mi fa maneda me papa ensuo me se bi mane no da me papa me nya na doye da onya me se me kan chow se fa chow papa call him me fa boni nchia bonika frano nani mu fa phone ne frano o frano no won fa ko agya ne message fa phone wo de me kan hyentra ma mi o ko pia bonten ne fa phone ne frɛ papa ne ka se daddy eya obani akosi daddy obani akosia me ni me na me kasa ho no o se eya akosi wona wo frɛ wo se daddy men kasa me do obani acho daddy men ka hye dia wo esi ye nyina me jama naka o se akosi me da se wo se papa nya me o eya Kristo hu eburu so nti enam do obani acho enti papa sa wo aseda bia kwa sori na koda Jesus ase eye Jesus nti nam do boni e cho papa me jabi bia manaka enti efi ne kwa me yoba efi ne kwa fa me ka o ma ne ho me yoba first no de na me senka wo de me ba o nya me papa se de me de mama manaka brother sa wo be ye sadi we ya o nya me su be hu mobo Jesus su be hu mobo o be tie wo ne na niema bia aye den ama wo no obeba on sra bem na obeba beye na obebo on samama no me pa ucho. I don't know why I'm speaking like this. I don't know. Me sra me pa ucho. You mu bebre enya sambiketwa enkola bi okọ mutimi ba mu fie o mu anya duane bi papa ne gane da o mu maami no wo di onya watete maami no watete chesanya gro wanko chuo bibia mu nidi wonti papa ne gane ni nti amanfo didi wo maami atem rough obi woni fofo kwa no mba sista kua na ba no de bi ono kwa ne bo hia dondo e wo be wo ba be sre bantio we wo be wo be sre nchile we sister kua wo be wo be sre moko ono kwa na wo ma ne kuna gane agya no ne yedi wo maami atem ne yedi na tete maami ne kaya na ne nsum ne ya ne ya ante me pa ucho misra kotoje gu fomante misra udai manenka papa no boni chen ebi ko wode uchina bruchire krodue mu ha odi wata wonam party ase na okuta oba foforo nsa usu bia ne akato sister ku ya no na de wa hukunu no na anajo na nya asam kito wone sister no party na se na nya agro no wakoshe dem na uti nisuo
na uso adwuma wo ye kra school no wan hyada nko bi papa eni ti aprapra na utumi ye sika na yesen eso tutu no ma frante ye school fees no osiye mo papa waja ni adami o waja dan ka gu me so waja ka gu me so waja bibia gu me so mo papa de men kan hwe nkolanse ma yesraw afa wo munyi de ye no o mo se ye papa ade o mo de ye ade o de ye ntima ye ensuo ye nse bi kra ma ne nom da ade ama ye papa de ye wo no ye wure fi da ye be hye wani monyam ye be hyew na papa no ye owu kra ye nsi na yase ende me sro ma me pa cho ante e bia ni ma bia papa ne ye no so wo wanka they don't know me sro jani nyina manenka ne man kola ne koy be ma na wo be ma na wo nti so anhwe ne ma eye between him and God yet ye yanka yen stay back ni ma unyame nya na dwuma nti ne me sro from kolano se bi ko makoma ye den o mo se lalai o mo ntie wo ankasa fra wo mo ka che o mo se wo na papa ne ye wo bone wo ankasa wa fi wo pam di acha eni ti so o mo dowa o mo fom papa wo ne ncha no mo fra papa o mo de bibi o mo ma ne bi ni o mo koto so da ho a o mo nhwe no o mo nso ni mu na enshira emra mo fra ne so no matter what I just bia bema na wo bema wo tumi e bru tumi so won maso sanse se Jesus ni ho a bema na wo ho age bema wa pu Jesus age bema wo ni tire bema bia wa pu Jesus bia wo ni ti nti imagine bema wo ni tire wo be de hwe wo ba wo ni ti because wo tira mami lo nyumi na men kasa nkyere mema ne bi bema wo ni tire okay onu na nhwe de ma bema bia Jesus ye ne head Jesus mano wisdom ade ye de hwe ye ma make us say papa no ni ti e because Satan no nim Jesus onim Jesus just oni ti bema bia oni Christ oni ti Satan no nim Christ nti no oni tire o imagine say afi no be hu Christo but are you too late but I'm catchy so no man be kasa they will take their father back mothers ye na ye kasa because ye na ye koya udim ye na yetimi chi ye man tena se kasa wo papa ade o ye me wo so cross nye ne ba no wo papa kugu mani mase wo se wati kokora wadodo na ne fie etikopo bi sei ni na busuam wo se na busuam wo ho fe pa wo de mi oni ba bia ye kofa wo firi ba ye se mi fa na chi o se mi ye de yo enti wo papa ugu mani mase in fact ye si nkonwa kora ye ni mpanimfo no o si tsere ne si dia saka kire busuam pani se in fact akola no ko da na so no oni ba bia kofa ni firi won se no nso na wo ye ne blood munyi ne ye wo no yie setam onyame hira wa mana buso sende so be ka de papa ne bone ya chana onyame be sa de nkonje adom obesa ma nkotenten am wadi nana che what na sasi so di nana che hu nana ne no nana nka so nyina so de papa ne bone be chana nti misro sister kua modan ya ne yedem wo school sha okay sa papa wo ma me ti ko ene wo esi abonten you remember this and it wo what you for papa we me kobo me sempo me kapre in fact wo kura na yase me nsi wo and then me catch up say so we benya abadaye ene odo now be kai say Jesus do boni ancho nka odo papa boni be che yese papa bi na obi de ne ka 1 million o sha wonye sika ne ntua ena papa ne che oba no se papa me sro sika no mini bia me di tua di obeye bia me nye bi ma o he nanim sa no sesa wo enya me di acho sika na o ka wo de me nyina
me de a chow de fako. Send us up a panel so I didn't catch on. No be so in the car 500,000 and no the new 1 million. To one of my one tian who she up a panel. No, so whoa, my shisha watch it. From Zika mammy, no, see, oh, me be no born in minimum. No, so me the back court. Ube GMC come, yes, I bet them. Do I, son? Send a tama. My back couldn't do the 1 million the channel, no be the whole honey. Would you not say, ah, brah, who got the banana, ne cannot do channel, or say, I was to call his street more. Bo my be minimum pass. On for the sick man, yes, or the nickel cot on me at Nakotum. What's the sir? What's the yes, Gito, or some coach in the you coin you cook to pay. No, so what's I not here? My word of Cassay was 1 million. I don't know, coach, and was 500,000. Was another me would make 1 million, I'm the atoll. Never panado 500,000 now so wouldn't Nicotum. Okay, so Missika or 1 million. Me the 500,000 ticker. Me 500 akafama me nyasa wo so me do betum. Okay. Ya de Yesu ka. Bone ka, bone a eso ka. Ye dwama mo aya bo. Ye be sibre bia ya bo. Aboshi akese bia ya ye. Kronu bia ya bo. Bone akese ya bunua. Ye mu bebre kura ya kokum ye diewu akese. Ya ye niema. Ye kunkum nipa ye huye ye dia baisika ye dwane ya bonkofo po ya ye niema bebre ya fankofo yirenom ya botutu ya ko fankofo kunum ya ye niema bebre the one day pe ye ko gina sori de me maye saso o se bible so di o ye boni no pe mu kan Jesus we no kwafo no mobrohu fo so de no boni be che no Jesus ma ye boni asomasi boni no kra mu kan ye ubeti boni bia maye bia boni bia maye bia because who san confo hen boni bia maye bia o twa nani boni bia maye bia so na ya abortion boni bia maye bia so no akodi ewu boni bia maye bia e bia so no akotobotobo boni bia maye bia on voice ni up to pomu binti no wakasa sa Jesus me do boni a o ye no fiti o mofrase e bi si sabre ekuya ena me de a cho ma pepa o mra to nyina me nkai biem ena me fa o se me ba me chiro udi won kon papa ya fa wo be ya o sade we nyina wo boni akese ase ye me na didi mi a me so kame no aban konhye kam du betum kam du me se kam du betum na me wi a wodim me sam ya so light ase wani so wo be pie na wani hu na de me ya so highlight go now she prison na highlight say she wani so no afi wani na highlight no nti be yi wa obi pia bonten won so pa keke wani kosua no so na nse hu ade nka ho say yemia ena Jesus ayo boni we nyina because wo koya abortion wo hu Bible say eni bi tie mu wa sorry fie eni bi tie mu wo krom eni bi tie mu wo busuanim eni bi tie mu wo Ghana eni bi tie mu wo America eni bi tie mu wo Germany eni bi tie mu wo London o kwa na unyame su se boy o koya abortion unyame tie boy o kokum obi na unyame tie boy but one day pe o be fa Yesu Kristo se wura na waje nkwa no o se bone no on kai ni nyina biem wa pepa ni nyina o de a cha okay and now be ya body fufro o fra wo hu Kristo ni o confidence say Yesu Kristo pie na do kobi but obi ayo bone o papa o yi wo free ni sisi wa ya bone wa nhwe wa pamo no ma mi asinsuom tam opamo mo kra na nsuo to tam opamo mo ebi kwa na o ma me na oni baby ti eyakura se no wo be san akotena ho ebi kwa na o ko school wo Kumase papa na dia wa yinti wo se ma me no esa pake mo nyina me ka se so wa wo aboboso no sade mo ko akura se kotena ne papa ko fu nu no kododo sa no sori onya bibi nti afede obi a wo ko school Kumase no asa ko wi akura se because of papa behavior na ka wo very brilliant a teacher for nyina kasa akolai mo hwe ni ya wonimade pa ma me ne se teacher e wo msa wo se me ba ni nimade o ni sika me de hwe ni school
enkofu ki minisika entu bi kwa just teacher ba ofie no abase ante amna na oba no ma school usibo minisika me ma na ko school yes mo pam school fee teacher ni so de ma mra mia metua ebi wo so ente sana anam afiti teacher ni timi ka cho ante bomode pa na oba we se de usini made no wan hwe ya wo chese wo be ma na ho sa na aye ko bo eni nti ne ayiro ho ko pabosia na anam na opabusia utumi pa wonya bi afi no o konsu pa na ma me boka hira tunti so no o konsu pa wo hia na oba ne ho fe enya ngro o papa dwe mboni nti na o konsu pa to wie no ache watena se akua akwasi o papa dia wa ye de me de ne me kama semo na me de me tufo se daachi se si wo yi a me sraw bia no mewu o papa boni a wodi edi wo no ene me no bia beduru no mewu no wonya sika so ko ho papa me si eduru ho akosi pe baabi da na papa wanhwe e ka wo no nko a nka wodi kura ka hu twro bi kwa maame na wu no wa kansam wo nyina agutirim ama ada so de cho me ka kira se Kristo na ye di ewu ya ye ne ma boni wodi ye boni ya che hwe sa Kristo no ne fa papa boni che papa no boni che ye ne papa wonye bida ye na de ma ne want shock ye wo papa de no want shock ye wo papa de na awoso ntinsi ne so no ka se ai mo se me ba kwesi ne se mo fa we mra me o se han bia na nyo no em se nye fia ha enye fia ha kuya mama abranti em se wa fom kwan em se nye fia ha mo se me ba kwesi se sai wo se wo ba kwesi se yem famra em se nye fia wo se me ba kwa me kwam frimpon wo se mo nya den wo se yem fa di we mra afi na papa na tisho wo te wo sa bo so ayi busa wo se makoma ye akosi fambo ne chami obabi a wo bia onyame so wo ho a me so fambo ne chami ne hu me bayi mobo ne hira no me se wo betena dem ebi kwa no wanka mu bi ante wo be koni kutudwani mu okokoam emfa wo so ye convinceni o so what we base kura ye wa famu de ebi no what we base no wa hia me ne nia ye say down ye wa famu de ebi no what ye protection ba wa wi nsabu obi ne nyasema no akako twini a wanhwe oma onse na o mani kudu abrochi obi amfiu sister ye wa famu de wate because you born ye kesi bi a Jesus di a chayem si ye kase ye nyesa di we ya na ye de ya no fafa enu nti na ye mu bebre ye tie mu a papa no ontie ye no wo se wo ma wo taye wo mo haye wo mo sopaye wo mo peye kuye ye fa papa ntue wo ka adie ba ko pe no ba ka kire so wo ye adwane ene so obeka sa me ba no pa me na mnyinsa wo ma me ma ne wo me se Kristo men som ni bida me won kremum me pese wo ban kremum eno de me se ka kire no se kire wo se duasa ka kire se papa ene ka benye twame die firi wo manim eno de se kire wo se duasa ne ka kire se papa se pa se me free Jesus achi aba be du achi no akosom bosom akobudis bahai enkankan kremo ene ka medin ka benye twam afiri wo manim eno de se kire wo se duasa ne ka kire because obi o person ojo nkwaje firi unsem no wo ye tamfo number 1 but sadi when ni mu a no matter what he did forgive him so wo ye hwan for the bonnet check ebi a wo ma me ni aso ja say wo de wo afra wo ma me na cheche ne wure ka che nante ebra so se wo se de papa bonnet check ye nim se de o ya wo na enye hwe ma ye kwan ye pesi siki advice free ho ye pesi no ye be ka kire na jojo maame na koma no mrafo na fa bible mo sam ye futuo mama maame no se maame se yamfa ya papa boni anchene na ne wu na udru yesu ani ma de asem na beka eninti unkwaji nti ena ye se nti me yamfa papa no boni anchene ne yemfre no ne ye ne nkasa na bibia anya kam jojo maame na koma mane mrafo
ubonsu enye izo ya meti kan say esa agro last me betena ha me preach forgiveness obi di matem no he obone for so unim opeso obi ya wo ne show opeso obi ya wade ne show a ofa obi a okay ebi anu nam fofo na nam ho okay munyina mo boti pen everybody is fine omumu bie ni obedi watemo o boy na wo horo ka ofi ho de ya wo man iskato aduan di ho ne be ya wo man na show sa na obone for ya ade o fa obi a wa na anwene ho so o medi watem ebi kura nye sikasam ne ayi o akola keto akura kete a obitumi awo na traso obedi watem ma obey mobo so se ye mfa bone nche me mfa bone ntua bone ka mebo aha nti obe testo in that place no ahwe say ampa obedi matembia okay ba man feli test no me passer because come man passer kini kwase me betna hana me no bekasa nanka me deserve se me betna hana me preachi because me ntumi me kan Joseph obi bone channel wa brambe ameto a me preachi o so munim teaching sa mun teaching mo okay se me ni mofutu a o se me tumi ho so o se me so me yebi me o se me so me practice ebia na yesofo mami o papa ye wade ebia na yesofo de o kwaso de ni bi keke ebia o ko ba mo nsaso afa Yesu Kristo so wura na waje kwa fa papa no bone chem ebia area ho obi akweti bi fra akosi ete say o papa de o hwe na no wajimi o papa de o ko tun siu kra na o se bi ma no ma na o ye jimi fo ade o de ye o mami ka o mami sama kwa beba bebro ebi kra mami no wonte ase mesro me paucho eni di mu a asamo bia wonya obi amane nka nkyerɛ enne enkotodwe gufom fa papa ne bone chem o maame abre yini o soa blocks yini enne nyame ya o defo fa ne bone chem brother ndi wo bedu adokyire wo tete wa mankofo kra tuudi upie party ase pe na nkofo tuudi odin trugu so eja wo magu so e paucho faduku boy se su na obesu asu ko Jesus ni ka chere de se Jesus senya wo papa we senya wo Yesu enti se ye wunti mami akoma eni akukoduro akukoduro aye de boneche mami akoma mo hobrase adwene mo hobrase mami boni fafira akoma na me fa papa ne boneche na me release me mai no mo kasa wo papa miso sister kwia fa chemi ebi nso a wonim na ye obi na wo so hwo o ma me do ko ware ebi na papa fim na ma me do ko ware ye mfa nyum ne kakra enhyem na bia na waye bore ebi na papa fim na ma me do ko ware ye na wo saka papa no edo wo ma me wo ma nti no anka wo hwe ubie de bia papa ne bie na no a o se me de nyem na afi na mbehwe nkofo ma wo akuya me wo na wo me do wo me nya nkofo ma wo ana ne papa we o se krache ne papa no onkola no papa no wo do na me do na me de nkola na be wo se me da me hwe obi bo na papa na tete o be fi o kwa no mama me wo ne me wo ma no o me baba ni nam hasa me de ni meja o me wona me ware wo na o man na me ware wo mo a o sa no man nkola ye e do mo hu fi be ne nam hai wo hwe papa na sa no ai din e turu bi kura school ye so obi amfa ne papa ne ma me mra wo fa ne sa wo papa o kwa da school mu ye se obi amfa ne papa ene ne ma me mra so fofo asem firi wo ko o papa ne me o papa no what is that me o papa na ne hu fi wo de ne kwase asem akowuo no o papa no ne me le se no ma bedu achi no wo school fa kwase asem baba bi jira na me free na ma me ti wo no de nsa su na ena ne mani nyina wo na nyame apega wo a wamfa ya wanya hwe no
abanoma una nyame apagya tu trase na odwene de papa ne ye wo ene se de usi tete wo maame ene wo maame soso do a wodo no nti onhu de onye ontumi nya papa ene obehwe ne ma odo papa no odo both side nti ontumi ene ono so atena ho saa ene papa na ye mobbo ene de obedi kura bon ne mana no office omo ye precious no omo nyini wo ma hwe no omo to na jejemu ene wo ene nyame apagya wo misro me pa ocho enye hwe man bibi di wate fa phone ne frɛ no wate ka kyerɛ nsa wo de ne bɔne akyɛ nka ka sa wo moni di bi in fact wo kokra na akɔsra wo maame na papa na wo pɛ no osan wo pɛ sɛ wo behu na nim misro fa kyɛ okay o wotia nka wanya wo sa e pa ocho papa force so minim gbedi nkom berma ene wo oba ho ema ye ne ye save nkola no ye ne ye wo ba bia ye keep ma asantefo na ofade die nti azanti asantefo azanti ene ye sori ye se o ye die ye die na die aye azanti a se die be ya obedi ne wo fade bas ye ba bible ma ye bema na ewo emema ene ewo o mani nyina o mo ye papa ne dia ye ya ye se wo hu akoko na ne baba ma ne madi na chi eye mema na ewo ye nse kire ni mu kan cho eye mema ene ewo nti bema bia wo be wo a wan hwe wo ma no na me nim nipa wo ye na me nim nipa wo ye da so wo nyame hu mo bo na wa dom wo ba wo se me dia me hwe me ma. What kind of a man are you? Onyanko po shirawo na wa ma wo ma obi atonepa million times e ba mam udi nyame aye wadom watumi ato pa wo ba wo se me hwe me ma. What kind of a person are you? We chese unity o unity we so chese unim nyansa mini watamo me be kire odi ntia be bia wo Jesus no enim nyansa because Jesus oni ni nyansa Christ se obi ntina obi eko Kristo mu a no onim nyansa berima bia wapo Christ onim nyansa what you say because onim Jesus a onim nyansa obi akasa onye Yesu Kristo eni nyansa enti se wonni no a onim nyansa okay Jesus Christ oye memati nti bema bia wonim Jesus no woniti okay minni watem eni nti se nyankopon aye wadom no wa cha wade wa ma umma na wotimi tena sididi men na wo so wonhwe mofra no na minim nipa we na onyame be chode wa batem wonum no obebusa wasem obebusa odi ntia wodi achade se yadom no wan hwe mofra no obebusa papa eni nti misro se ne wawo na wo hwe wo ma brother ko hwe wo ma kone ko hwe wo man tentem ansa no nyame bufuhye asore ka ho ko hwe wo ma ansa no nyame bufuhye abawo obi akasa na me yento so mpese me hwe me mana maame ne mpene ne se maame ne so wo mpe sister ana na brother ne be hwe ne mana so mpene ada ina brother na hu ne fom so a waye so waye bone obe pacho na still mpene ma ne me hwe ne ma why na so de na okotena so de maboduku ukoye de ho ukope de wasafunim ada na papa na ka cho se sister kuya me pa o chow fa me bone chame na ma me kwa na me be ha o ma na wo bone kwa du na so mpene na so so de o ti aso dem ti offering ukoye de ho ukoye den ada na mfa papa na bone nchane so ukwa so de dem ho dia eni fa papa na bone nchane because Christ de wo dia cho so wo preso baba be hwe mo fra na man kwan no mra no me hwe no na nya wo na wo bebu aten eye Jesus na bebu aten
eyeni da ho no wa hyeda me abrochi for me ma ya na ebi bebre ni bi wo ho no mo so ya o ene ye hostless wo betena abrochi ha na wo twu dan koko ebotai ekotena party asibugi na wo to masa urama na me nim nipa wo ye ada na ho ma woni sister na wo mienu miensa wakushi oba foforo waja nkola na gu no so what kind of a person are you who ye die nipa adan show mawate na dache ebia no ma hu Kristo ebia na sema meke wo man tibida na kampeso mo do boni ya cho ebia nam sa wo ye absentee nti want to men leading nkola to Christ no manya hu mo brother ma okay enti na misrawo abrochire kwa de ke easy matete wa abrochire emma wo wa abrochire ke easy yemu bebre aban support aban abasa e kan ye ho ne de hwe ma enti ade no wapo mofra ade ne sefa to car ne be fa nkola no kwa fo mo ko ba bi na o mpesa obey na o samma so untumi hwe o made a ene yefi ne kwa ne oba bi amada men koto pon o ba bi a na ye sada ko wa hwe Yesu bi twa ni so ma bebi abekwakodo no bebi abekwakoto no wo mpe men to mpada because a pato ye nto no for fun ye to wo ma enti se wo be wo ma no na wo untumi hwe wo mo na wo pom sister no so wo mfa ne ma ne ma no mo nim huhu nko no me ka kire se nkola no mo nim na wo mfa mo nye hwe no wo mu binyini abegina bia wo be fere wo mo ajisi nyame ka wo makom ansa no mo do boni acho o mo do boni cha wo Yesu ana ensan yo se wanko nyame anim enu nyame so anko ka kokko mu nsema enu so wo case me kam kiro cha o mo di acha wo no nkire se onya passport to do whatever you want to o mo di acha wo se di obey o mo no nyame ntembe ye kronkron but wo unu nyame ntem no wo soso e wo so wo ye ho adwuma yanyire ho ni yentumi nya saade wi yenyina yesi suru nyame yenyina yesi kwasore si yenyina yesi kwasore dia ene asama mekan yenni so na onyame behwe saa ye ho na wahu ye mobo so what you say no so de ye bone aye de ache sister kwia ebi ameka se kra wuti ni su sister no to wa wonnim ntia bra ya bra wa brabo we mu pa ye mami wuja ni isusu ade ye papa de ye no okofa mami bi ade omu de ye no ukoga na ya ohwe mami ne life wo unza mami no watete apansam eni ye o de sham nti obeje wo papa boss no unza mami no watete apa nti wo ne lifestyle wo so sika so unza sika mfata no unza no mi akoma mami no so fa no bone channel wonunti mo papa pam mo no o de mame no why fa no bone chen na me kanso kire oba bia se wo papa ne nsem na okuta ma me pa uche me ma ne mpo ne ma wate hwiyi na wa ma papa ne futu bia se wo mpo ne ma ne hwe ne ma na dachi onyame obe reward o enkola ne wo mse wo nya wo ma ba ma papa ne kwan no nhwe ne mawate na nyame be hira ena nkwala no so amososo nkwala ne bi muadi ma medwene ho a minhu this time krade nkwala ne bi muadi kra ma wodwene ho ntiase o papa ka wakoware o ma me ntiase ebi kra o ma me wontia ware na se papa na kwakoware enam se muadi nti enam se mushe woni tira woni ntonti unse fi okran tumi nko wo fa phone na maame no kra fa wo se me pesa me papa kasa woni na maame no so saa mushe o ka se besi wiye muade o fi se besi wiye bible si di waja no nani o ka se ye o maame a wa wo nko a o ka se ye o papa a wa wo nko a woni na maame no so saa che se o papa akoware fofo o fa ho bai o papa ni unyame ntamasem umfa ho nyo na betu ni fo nyo na be chane de onye umfa ho back off
ne fe buo eni di esafata ema maame no fe buo ni eni di esafata fa maame no ne nyame be hira wo wona nam ne so saa de wonya oden wonna se o maame no papa wa de engu wonna na se o fa ho ka maame no wa badaye anka obenya nanka wo frɛ mo se ne ma enam se wo mu ade nti wo papa no wa opese wo gina abonten na fo so mu ade wo mu hwe woni tra woni nton maame no so wa mu na wo me se wo besu woni ase ne suo hwe enima bi wo ho no ma we don't fight o onyame na fight nti wo se de ni die ma de ni die se no papa ne na akoto ne pa ene wo se wo no maame ni twaka bi no wo gyae no akofo oba afoforo eno wo no maame ene onyankopon tamasem enye wo ankola ni bi wo ho no ma no mo chimanso wo chimanso mo wo maame no o chimanso maame na akosisen oh papa, you're older enough to know between right and wrong. Oh mommy, you're old enough to know between right and wrong. And you're not coaching man so man. Ubi kra wa kofi o mama na modua no se minni. Adaya o ye beyifo. Senya me mama no. Who be ya obehu? E white and blue, e green and yellow. Unim said ye be ye city. And ye can be ye no because nipa bi a wo mu ade wo ye beyifo first class. Eni etren eninton onipa bi o se mi muade mi hia pani bi am de be me ma no eno kire se wo ye before first class ja papa no ono na making the choice is him nti the choice na wa making no okwa fe buo mama me no ono aduane a dibi unni a fe buo ma no men ko gina won toto ma ne no obi papa na wari ekra wakwa nti kra mo mu papa no mu papa ka se obenya dankwa umfe buo ma papa na Yesu Kristo na akobu no umfe buo ma ko papa na o ma kwanza bra heavy hono ne betietia nanim papa krampo wo ya anwea ne tie wo so mu no na Jesus wono no hye ahenche ya bona botire wono na wo di buo be ma no kakra we kura wasase we sutu mu no aninti me catch sa guess no e man na ya no mu problem papa bi ho no kokko ware a ne mamma no mu bu ne yirin ba e man no o didie me kai na mistra na mi nsakra encha bia me papa no ne me mame ene ma nkoyie me papa so o busa no be catch say ono ne ma hofo no aka ne na atoso o tete wonye yize me sister buofua se adentina papa no wakofu bi na me ne nkugina ho ne nkeka mi chedam se me ko la bia mi yiye no me ko la bia mi yiye no because I know my father me papa ne bufu anye ye front wakra gu so keye nti me ye imagine say me mama papa ne bufu me da I sit back and I kept quiet. My sister could jina okay can fun. And me papa want tears you. Obenya na ka me papa tiase. Na ko kunko to dwanim. Ako pacho. Okay? And so me na mi so. Na mi suru ankasa. Me papa no ope masempa, but na mi suru no. Na mi suru no pa. Adia meya ni bubefu no. Unhume me dwane mrika sana na metie even though na me mama shede ma no osumu I don't play jokes with my father and that's what you have to do e ono ma me ntamasem enya wo ne ntamasem me nkasa papa ne nkoye sawo da bi basa sadi ni sia me kishio se wonkotietia nanim enkotietia maame na waware ne nanim. Okay? Mami no ko bitima chewa hyew. Mami bi ho no na me ka me hyew. Me bo ankasa. No ko from mami. Me bo. Wo ba wo papa ho na betitia manim you walk out from my house. Me woko
out from my house. Who may disrespect me? You're not careful. See, you're Christopher. You're not careful. We cannot do that job for him. No matter what. No matter what. You're fed do a mom. Who fret phone? Na ma me no pick a phone na. Catch the man at a saying. Man be aboko de mo ho ye. Chia no kama. Man pa chow. Da ho meet me na kasa. Do this. Men ko jano fa phone na. Hello. Me ba chom pesa me ne da kasa. Kwa bodam. O yare. Umuade. Men kam the phone be to so makacho say no. O papa on to me no on kasa. Kokoko shie nyansa. Ansa na wa back na be fra phone we so. Let's learn. And then kola na ba ni bebre umuade. Umuade so ba kwa so dem no bompai. Erade boa mi o, mi pekunu. Erade me so ma check. Wa wodim at the age of 45. Still am nya ku. Erade enkosi da bay. Ele kru ba ma mi bi la ba 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 ba. La ba 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 ba. Wa uyale. Until case. Mama na wumu no fi ho no. Umfa ne nya hweye no. Wo papa na nam se wako make choice bi nti utitie nanim no. Eno nti na wo bre. Fani die ma de ni die sem. Yem fa buo ma wo no mara what. Buade. Wo pia bonte buo bia. De wanyi ni chew. Fa buo ma wo. Na yem ma wo nya me kwan na wonya na dwuma. Anye sa. Wo ba kwakoji nsuo. Mo pa ho ba ko. Uba kwa bompaye you be kill your enemies, kill ube kill ube fi no to what do you mean tia uba kill mfi kill omo da so to basa wo san niemum ebo abrabo ni ya ko nyame hu mobo ko tie usufre nti na mesraw me pa cho mesrawa mo nyame kwan no onye na djuma na fa buo mapa ema maame no fo buo mapa ema papa no na nyakopon nam sa yeso na me ye be ma na me ba be ware na me ba na no step mother umu no a me nware wo sa me ye be ma na me ba fia be sre wa ware na wo step mother no to no yese wo mfa buo ma no umu ade woni tra woni nton a wo me mfiu because who more the bia na sa na de be ye me maame e bia sa na o de be ye me papa who more de ye ma kwa so won tsekan ne ko twitwa wo papa ade ya o maame wari obi foforo eni nti mesre abusuafo akwa na owura nkasa nche tie nyum ne bi na fadi asa da se ne se Yesu ama o be sa atemenka. Happy Father's Day. Only Jesus can do this. Only Jesus can do this. Konenim ne ko bompai. Kachen so o ma wakoma. Akoma ede bone che. Only him can touch you. Only him can help you. Onum kwa ne betuma kasafane o ma me bone che. Fa o papa bone che. Only him. But if you do that, onyame be shira.